whaatalo whaatu I le wa ia lasi o tātou e kalesia le nei tae au fōu, tae au fia, tae au manuia. Ia mo whai o tātou whaatasi le nei tae au si atu le vi inga me le whaafitai I le atua. O nolo nā lofa malo nā malei, o tele lea mo tātou na ma whanau. Mai mo mo te talonia tāu koe lima, o pisifu bono, e o suat whapea. I o tō sama oli pea lava, ia te talo e lea unoa, I o tō whaafitai mea uma lava, a wālu whina ngalo lea o lea tua I a te o tō, I a ke riso Iesu. I oi, tātou oli pea I lea tua, e lea unoa, o nolo nā lofa, o nā ngalei, o tātou I aso uma lava. E ui lava e whetai ai tātou ma whaafita oli pe so fo I le vasai I Misi o aso. Ia, oli pe le ali a wā e le lei lava o ia I taimi uma lava. E la so tu pese lea, ai tātou tu lai, whaatalo whai lo uso, wa lewa fo I ne mai aso e le I to e whai loai. Ia Faiai e le lei lava le atua. Oh, Jesus,
Se patina viene tu vitaya. Oh
Tapo inga I te tua. Let us pray. We rise to our feet as a symbol of honor. We give you the praise of our hearts and our lips. We ask that your Spirit come alongside us and help us worship, so we may do it in truth. If you maya nganga Faiai, I baptisoino mātou tangata tāpua I te tōtasi. Mātou te apatua I le tāulanga I te tau maono mea malawufi. I lo suafa ke riso wā laila mātou wala au. Amen. Tātou amata nei samina e pese te ina I tātou I special choir, pese luas kurulua, mātou te fia sa auni nei. Moto,
ia maulunga o le sauninga. Fiona te fono ma le mamalo o le laulau. Talofa atu ko i le o whainga wenga. Sune wa o ma ratu fitua. Misi fo i pisenga te akono. Talofa atu ko i maftanga tina. Me lato i whanau whaitapo inga whatasi le whale mei. Misi fo i tupulanga te lavou. Whanau tato mafuta i le malu le tua i le nei sapati po ia. I'd also like to extend a warm second Samoan welcome to our friends and families who are joining us live on the different social platforms, either now or later on in the week. It is our prayer that as you participate in our worship this morning, that you get a glimpse of God. And not a glimpse that's taken out of context, but a glimpse of God's grace in the continuum of your life. If you've been on this earth for an extended period of time, you get these glimpses of ideas and ideals that keep you surviving and thriving in this world. And as you participate in our worship this morning, that you get one of those glimpses of glory, such that your life is improved, your health gets better, and your relationship with God is augmented. So that is my prayer for you. Uteminela tato fasanga ya tato tarosanga e vea ya mo tato sui lumo le tua. La tato bifo mtitalo i le tua. Let us pray. Le tua silisili ese. Le tamale alo malenganga pa ia. Le whaia le langi ma le langi ma mea uma o iai. Le whaia foi le tangata i o na winga ma o na lanu ese i lo lava fatusa pa ia. Le whaali manino i lo walo o Yesu Kiriso ina wa whanau o ia i le tina Maria. O lona soifua ma lona ola ua foaina le kalesia. Ua o mai lava i le nei tai ao. Na ua maliu tuitu mafioa e lo walo. Na wina mai lea o le nganga pa ia. O le persona lona tolu o la o fio e whamalama lama i tangata. Whapupula i tangata o losa ili i la o fio ma lo finangalo. Le winga moni o la o fio. Ia tausanga e tele a o foa mai ma fuafua mai le kalesia i le amatanga. Sa whaali e le nganga pa ia. Ma toi la langa e le nganga pa ia i o mātou tua ai la le whatutua. Le tāua o le mafuta atu i a te oe e te wala i lo walo i Yesu Kiriso. Na i o wane i o mātou tāpuai i a tua ese, i a tua e le te tau i ai le whatutua. Mātua e ngata ro lātou mālosi i le ola o le tangata. A le o mai le nganga o le tangata. Whaali manino le nā nganga pa ia i misionane la batu le tāpo inga i o mātou lau ele ele. Leo ua utu wai le file mua o mātou o tunu. Leo o mātou manui ai. Ina o mātou maua le tala le lei ma mātou maua ai le nei mautinoa. O oe te fina ngalo o lofa i le tangata. Le tua lena na whaia le langi ma le larolangi na tele i whaia le larolangi o na tu la foa i lea. Na e whaia le larolangi o na mafutaina le lo mata e saupa ia. E o whaila vele teimi na mātou whana nauma iai o mātou mātua. Sa lilo iai mātou le lofa o la o fio. E ono ngā luenga whai pēa o mātou mātua ma mātua whalenganga. E mei se fwoi ngā luenga o lo whai e le kalesia i le tupulanga ma le tupulanga.
Le ua ia I mātou wai le nei ola, le nei manuia. Le nei tō whamanino e te whina ngalo ina I manuia le tangata. Mila walaina tele o tua o le nei lalo langi e tau mawhai e. Toso le tangata, toso na teimi, mai lei ana resources. Ia le mea le nei o mātou mautinoa. E lei se tua e sili malawo fio. Na e whaali lo walo o Yesu Keriso. Lea lava mātou te langona aile iai o lo wanganga pa ia I le nei. Mātou te tino atuai o peteli I nei. O le fio anga o lawo fio. O mātou poto pe ona mātou masani ai. O mātou lo o whai ngā ruenga. O mātou sa ili pe I lawo fio ale le nei o wala. O mātou taulanga osi. Ai o tufo I suru o tino o whatasi mai tina matua o mātou kalesia. O se fianga le ia I mātou. Na wo ina sina ro lato lo wal ma wa tele ia tausanga ro lato soifua a wa tili e na lato mautinoa e te tawana fa malosi te faleta pua I o lawo fio se isa ili I lawo fio ma lo fina ngalo o mato talo le ia maua foi I mato ma mato tutulanga le nei mautinoa na misionale ana muala e te tau na whaawau le nei tala. O le tala I le lofa la vea I o la o fio. O le tala I le tuwawa noa o la o fio. O le tala I le whamalo longa o e saunia mo I mātou. Pe a whai mātou tutalia, whatutua ma te tonu I ai. O le mātou tutalo leli I e nei a vea le nei sauninga. Ia vea mātou whaitau ngā tusi. O mātou pespesenga e meise fo I le teimi mātou te mawhauwhaua I au whionga. I whaima me ati ai le nei mautinoa ma whatu mawina ai lo mātou whatutua. Mātou te mautinoa o lo I nei la o whio. O mātou te talo nei e lau whamanuianga I la mātou I whonga I le nei tae au. O ona, o whoina atu lo lātou soifua mo la o whio I le nei ngā ruenga. O mātou te talo I maua lo lātou malosi. I maua mea lātou te tango lima ia I Faiai la ngā ruenga. I maua lo lātou loto tele. Lātou te ngā lulua e male le whaitautaui. Na wa lātou mauti noa e lese mea wha lea o ngā lo lātou tauti ngā mo la o fio. O mātou te talo fo I mo ta mā mātutua o le maua le malosi e lava mai I sauninga. Ia iai le mana whamarolo la o fio. Nisi fo I lo mafuta mai le nei sauninga I lunga I awala ese o le ea. O mātou tatalo leli I o atu iai lo whamarolonga. O whelava o iai I lātou I le malanga I la whatutua. Ia mafuta ina e lo wanganga pa ia. Ia maua fo I ni awa noa se tele I le numanai. Mātou te pai I le tūpao lo la e, mo le whamalo lo masili mo I mātou. We came this morning seeking your face and discerning your will. We paid attention to this campus and wonder who took care of the grass when we were not here. When we look at the trees and the birds, we wonder, how are these things put together? And there's only one logical response. It is you, O Lord, who created these things from the very beginning and have sustained it for our pleasure and our enjoyment, including the human person. As we gather here to seek your will, we ask that that will informs our will in our desire to steer away from creation from the very beginning when you created it well. We ask that as we pay attention to the scripture, as we pay attention to the lyrics of the hymns that are sung,
But more important, as we pay attention to how your Spirit manifests in our spirit, that we wonder also, could you mean something for us? Do you have a purpose for us? And is that purpose aligned with our personal will? We ask that you continue to create this space for us, keep it holy and hallowed, to have it such that it's a wellspring where we come here for sustenance and water on a weekly basis. We ask your blessing on our leaders. We ask your blessings on those who have given their lives for this church. And we ask your blessings on our Samoan nation. E nei vai aso i le taape ma le salalau o lo nuu ma lau e kalesia. Ngā ruenga whaitele ma ngā ruenga whaiteito tasi. Tātou ma lau o fio e manui ai me o. O mātou tatalo ma manatua le nei atu nuu. O mātou malanga mo iai ma whaatoa ina ai o mātou ainga. Se i lofa. Tele tala o mātou maua le wheragai ai o teitai. Tele tō whamanino ese o lo tau mawhai e whao. Le tamau ainga o le nei atunu. Ala mātou tatalo le i ese tue whaafo i le nei atunu i le amatanga. Na ua whoa e la o fio le nei ele ngā luenga o le whawhawanga. I lo mātou tatununga a whaafoi i mātou i le nā amatanga le lei. O na whaingo fie leo le numanai. E le ngata mo i mātou. I a whapefo i a mātou whanau o lo whasolo mai. Mātou taro le le iena i a iailo whamanuianga i le mātou e kalesia i nei. Ta māmatina mātutua o atu le tauloto inga o lo lātou soifua. Ia te ina i lātou lo file mō. O mātou mafuta foi, ngala o auna o kereti, ma whantua. Malanga mai Samoa. O le mātou tataro leli ia i whaongaina, to mawhiti, whatauwaa. A fōmai, ni o te whaafoi ilo na malosi. Le fu maua tala fifio le a foi i la ua, se aso le lama sina. Mātou talo leli ia whatanuina e lo whina ngalo lofa. Ia o le nāla mātou tatalo. E tofu i mātou ma tatalo lilo. Tofu i mātou ma tatalo e whingatā o na abatu i luma o le mamea. O sila fia e la o fio. Me o lo atu ngalo ai o mātou loto ma manatu te totasi. Mātou tu nātu i luma o la o fio le leo. Se e talia mai e tusa malau masani. Nā te talo ma leo lenga e lātu i suafo i Jesu Kiriso. Lo mātou li i ma mātou whaola. Ua ole mwala awa tuai. Amen. He
o inga le pese usani o le pese. Wonderful, merciful Savior, precious.
ina ia whatamau ai ngaina I mātou I lo matiwa. Taria mai ale taulanga ma le foa'i a lau whanau le nei tai au. O ia whao ngaina e whao te le ina ai lo fina ngalo I le mene. Let this part of the service remind us of this Samoan value and universal principle that the more we give, the more we receive. Would you bless our offering this morning? In Jesus' name we pray. Amen. Fiunga le tua la tatou whaitawina. Su e tatou tusi I le lua Samuelu I mta upu mua mua. Lua Samuelu o mta upu mua mua la tatou whaitawina wha upu sfufitu. Whapau mai wha upu lua sfufitu. Our text this morning is not written in your bulletin. It is part of the lectionary reading. 2 Samuel chapter 1 verse 17 to 27. We will read responsively in Samoan. Lua Samuelu ta mo fa pusfu fitu e o le whaiunga. La tātou whaitau e pe o na masani ai. Walangi e tāwita le nei whatu e o walofa I a saulo mai o nā tāna lo nā tali. Le mamalo o Israelu o whasia I au mea mawalulunga o we o mali liutoa. Maunga o kile po ai, aua ne I ai se sau, aua ne I ai se ua ia te oto, po whanua e tupu ai taulanga, aua na lafo ina ai talita atoa, le talita saulo, pese ina le whaawina o ia I le uu. Saulo mai o nā tana sa pele, maanga whaafiafia I la ua ina o soifua mai. Wa le tea ese fo'i I lo la maliu. Wa sili o la tele ta alise I aeto. Sa sili fo'i o la fita I leona. Afafina Israel ue, ia fitani si o to ia sau. Sana whaofu ia te o to I emu. A toa ma mea whawhiawhia. Na ia te ua o to ofu I auro e whamasa ofi ai. Awe, o mali liu toa I le taua. Io tānai, io nā tānai o whasia oe I au mea mawalulunga. O tinai nā ono oero uso io nā tānai. Sa ama tua whiawhia I atoe. Sa ma e ura palokalo whai ate au. E sili le alofa o fini. No whau pelus por fitu. O le, o mali li utoa. O maua wai au le ngore tau. Ia te le maile tua e le tātou whaitamu whao longo I upua na whionga pa ia. Awe ua mali li utoa. Ma ua mau mawai au penga o le tau. Te pena lava I se upu e whawhanga aia nganga o le lafu mamoe le nei tai au. Na pe o le au te lenga o manatu o le tusi whaita waso a le UCC I le nei vai aso. O le healing, le whamalo longa, o le fufo,
fuale mo mafofau, I le tala lea e alatu le pulutini, o le tala e masani e tātou. Whamalolonga na whaia e le liki, I le tenei titi e se furulua o na tausanga. Ma le tina o se furulua tausanga o le mai leo le puna toto. Le tapena na walao leo se manatu. O nei ai le taeao na musuina e le nganga. Le mana mia le sei mai o le tala le la me le whanenga tuai. Le tala le na tātou whaitawina. Ina ua o le whaanoa noa I a Davita. Ona ua maliu lana pele o Ionatana. Le ata li o sauna. E lea ua tātou whaitawina ai le tala. A le tele la mo teimi tātou te mana tuaina ai le tala lea. A whaongafo e le o whainga ruenga. O teimi o maliu. E ua mali ni utoa. Ua mau mawai au penga o le tau. Pese ia le whatonunga le nai le taeao le nei. Le whatonunga e whapea e te tauana te pena I aso e le taunga le muai. O le whatalitali se I maliu le tangata o na whai leo le tala lea. Te tauana te pena I le taimi le nei. If you were here last week, you will remember what we meditated on. We meditated on this idea of faith and how faith is the substance of things hoped for, and how faith is your lens by which you can access a different world. A world where things that you hope for become true and manifest themselves substantially in the now. And then gospel was saying you cannot please God without faith. In other words, there is another reality where God exists and you will not be able to access that portal unless you go through the lens of faith. That was last week. And then over the week, I said, well, what happens? What happens if your hope is never materialized? What happens if something that you hope to happen doesn't happen? What if justice is so delayed that it might as well have been a denial? What then? And that's the meditation this morning. O le ale mea e tuku pe a whai e le taunuko o whakamoemoe. E le whawheloa I o manao. E le tali o whasili. Lea la lea. Peo le issue le nā. And this is the thing that I think our young people struggle with, because they look at the Samoan language and how the language is structured. It's never direct. It's always metaphorical. And they're constantly asking for Pastor, well, what's the solution? Why don't you give me the 7 steps to heaven, let's say? But that's not the Samoan way. The Samoan way is ele whatonuina tangata. We don't tell people how to think and what to do. It's an invitation. Why? Because o le whaaloalo le Samoa I le isi Samoa. Le mawhai po le alava le mawalunga o tūlanga e le mawhai lava o na whaatonu e pese I o le whaatonu se tamaititi. E meise pe a loloto le tai. Meise pe a so o tuli vai I le mota. I o me
pea I ala ia o le o onga. Ma le ngai o le fina ngalo maua lunga. O le tua mo lo tatu o tunuku, mo lo tatu o nuku. So I don't purport to know the answer for you personally on what you ought to do when your hopes are dashed. We can only look at the stories from our literature and our faith tradition, and perhaps we can glean some insights as to how to move forward when our hopes are not realized. Pero mena o no fomo mafo fawai o le ale me tu. O le asa tātou tanga pe a whai e le tali mai o tātou manao. Ia, me whamoe moe lava I ai o na mātua I le tama. Ia e pangalea o tupu e le whaakalavi. O mantuina le tala ia pero amo malota. Ina ua whiwhina wai ala au ona. Manao apera amo I whanua lelei. Manao lota I whanua lelei. O mai ala au ona e whai ala tau manu ma o tau I misa ai wa e lema whai o na nonofo. Ni tangata ese o la manatu I se whanua e tasi. Le tali la apera amo na fofoina ai le pale lo na whamoe moe. Yo look whaperitania leo le compromise. Ulu I o e o mai vai I nei. Lafo le whaaloalo I a lota. O le tātou tala. Le tala ia apera amo malana whanau. Ele se tala ia lota malona tolua malana whanau. So le isi le nā mea tātou te loe le tala lea. O le ale me whai pe awha pea e le talia mai se me te whina ngalo ia. What do you do when your hopes are not realized? Well, the story of Abraham and Lot. You will see this solution called compromise. Part of this faith, equipping yourself with faith, is this idea of compromise. It's not a sign of weakness. When Lot compromised and asked Lot to pick for him the better terrain, it wasn't a sign of weakness. If you really know the entire story, Lot picked for himself the best land, and it ended up being Sodom and Gomorrah. So compromise is a tool that's available to you if you have aspirations, if you have this thing that you're hoping for, and it does not materialize itself. Tala ia Solomona ina ua finau tina e to'olua po e ana le tama. Lo me tātou le tala o whananau tina e to'olua I tama. O te tau e lesi tina ala na tama ma ua oti ai. Na maile le tina le na ala na tama ua maliu tu'u I le tina le iai la na tama olo ola. Ia e whao le pepe na ia te ia. O mai rola I e tina e to lua I lumo o Solomona o na fatu le Solomona. O mai le neifi. A wha pe whai mai oe ana le pepe, a whai mai le isi tina o I ana le pepe. Mai e mua le pepe. O isi le nā me whai ngā ruenga. Whai se whai unga matu ia e tu ese ai le seito ma le titania. That's the other technique, right? That's the other part of the skilling. That's when you're confronted with this hope that seems to disappoint. What do? You do what Solomon did. You cut the baby in half.
wa ia tu le tina e ana le tama i le mea o le a whai le tupu o le tupu leo o lona lofu e le ntala ave mai ia e sili a te au le ola o sia utama i 5 o le fifine ese nei lo le oti le 5 o le pepe e isi temi e sili atua ia le sacrifice le temi le nei o le manuia i le lumanai. Mene alaina automate i le kolisi, e le ngata i le high school. Mene alaina whaawau le masters, e le ngata i le bachelors. Aisea. We're going to separate the wheat from the chaff. E manao ina ia whaise whai unga matuia. E tu ese ai le saito ma le titania. Whape i se wha moe moe o ia te oe o mia e le whatinoina. Ia tonu o le mele na e te tauna whai. Te tauna whai si the sacrifice. Tauna whai se whai unga matu ia. Tauna tipi le pepe, vai lua le tama. Ina ia tu ese le saito ma le titania. Ia ma le tala lea ia tavita. Tele le lofo le tua ia tavita, ona manatu lo leo tavita. Se ona whaia se malu e tu waile atu la aole. Whaia se whale mo le tua. Ia o tatu mawata. Waile tua etele whaia se whale moa. Ia te pena isi tupulanga o lo whai mai. In a nutshell, the issue that we're meditating on this morning is what would you do if you don't get your way? If what you desire does not materialize itself substantially, should you continue to hope? Should you continue to have faith? Only you know everything there is to know about your life. So you think about the areas in your life where this was the case. You have something that you want to achieve. You put it out there. You believe it. And for whatever reason, it does not come to pass. What then? How should you comport yourself when you don't get what you wish for? So last week we talked about how faith can move mountains. But what if that mountain won't move? And what if that mountain won't move during your time? As you age. We just went over 3 stories of what to do when people were confronted with this issue. They compromise, which is not necessarily a bad thing. Separate the wheat from the chaff is the other technique. And then the third story about David wanting to build a temple for God. He was given this whole eternity mind. David was thinking about his own time, giving his limited time and space. But then God gifted him with something eternal. David, it's not your generation that builds a temple for me, but it's the next generation. And then the last story. Yesterday I took Tina to the Heritage Celebration at Faiai Park in Carson. And I saw all these young people like you, coming to the festival, young people. And I was saying to myself, this was the vision of Tafesila Fai.
And the city of Carson, where our people have come to all these years, have finally caught on and have now created this scaffolding, this space, funded by dollars and employment and resources, where our people came together yesterday. And it was a wonderful thing. When I saw that, I saw the vision of what this society, this community in Long Beach could be. And it may not be achieved during our time, but in God's time. Leala tātou e whai pe awhape, iairo tātou whamoemoe, ia e le whataunui. Mai upo le whaisalamo o le whamoemoe ua taunu, o le la au le ola lea. Tātou te lifa lava manaunau ina ia ola, a tātou ki kāle sia e whai, a tātou o ainga. Mea le nā, le mea le tu. Me tauna whai e tātou le tapena. Lulu le whatu. Sau malama. Ona tupu mai lea. E tasi lava le mea e lema whai lava e le tangata ona whatea e se ina mai ailo na whanono. E tasi lava le mea lea e tumu e tutusa o mai ta ngata o le larangi me. O le maliu. O le tō le manapa. E tupi peta ngata ua loa tausanga ua le mateina o na teimi. Ua pupu ua o le mafutanga ta vita mai o nata. Au tala vau lava tama ia. Na tupu e le wha pe lave ia i o natana. Na lani ia e tavita le pese lea na tātou whaitoi. Mai awe ua mali liuto, ua mau mawai a pengaruta. O lewa na mali liu tavita mai o natana. Aulo pe pese pele kalesia kerisiano ke wiso. I nei tala. Elo manatu a tusi le tala whaasalopito le malo le neo Amerika. E te tau fuene ia isa tātou sao. E tu whatasinga o te itai o le nei atunu. Ia mata lawa i listala o tupulanga talavou o supuvalu tausanga e aruanga ilu. Si te sene o le nei atunu. Ia ona whaasolo o tuailea. O mai e le tua alana tō whamanino. I manmusmusunga alona nganga pa ia. E moli o ole winga monia o na fionga i o tātua ai mawhina ngau. E wia te lero tātua nui i lewa yaso. La tātua whae une nei sauninga i le pese o teita. Ina tātua e lau whi pese. Whatua tua i a Yesu. My fight, I'm sorry, say,
mana ia pese lea o Iesu e te malolo ai. Whatutua ia Iesu, awa o Iesu e te malolo ai. Ia, tato moa mai le tala na ia i roa le whenenga fu. Whatutua lon ta maana o lai te ni titi. Ia, latu fo i le li i e whaola le awhawhino ia i roa. Ai oso ane ei le tina le se fulua tau sanga o mai le puna toto. O lona whatutua fo i na o lai. Le popole lava i na ua tau mia le li i ma pisi le li i le aruanga i a iro le pule le suna. Ia nei alona manatu a na unu pa i lava i le tu pao lona la e. Malolo ai. So whaftaite o whi pese mo lea pese. E leo pōmala e ai tātou ana unu whatuatua ana unu tantonu. E ise ngā ruenga e whaia. Ia e tautua o penga e tātou whatutua. Talo ni e maua pei tātou le toa. Tātou te ngā rue e lana ngā ruenga. Whaile putini, teo le whilisao, tau teo o e alei, pese, lafo tātou lafonga. Ia manga le lei tangata, e ruminatu o tātou ngā ruenga na e whaeloa ino tātou whatutua. Ia ona whamalo loina role tātou e le li. Ia tātou whai ule nei saunina le talo. Let us pray. We are grateful for this opportunity to pause our lives, to turn off our phones, and to think about you. As we go out into the world this week, we ask that you equip us with boldness and courage. Give us all the distinctions necessary so we can affirm your presence in our lives until we meet again. O mātou wo i le singui o le ni tāpua inga. O mātou tu inatu i le ngā ruenga whaiwhai pēa loa ngā ngapa ia. E moli le winga moni o fionga i o mātou tangata ngā rurua te tutasi. O le a mātou tu ua. E tumo mai o mātou lunga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso o mātou o li whaola. Lofa muti vale o le tua le tamaa. E mafutanga le motusia malo o ngā ngapa ia. E tumo mai ai mātou malau whanau le lorangi au au. Nei se iau o i le whakavau lava. Amen.